Horas. Iya. Iya, silakan duduk kembali. Iya. Jadi Goyang. Amang Boro. Ulus pasamot. Amang Boro. Kami dari Hula-Hula Marga Gultom. Pada hari ini Amang Boro sudah menyampaikan sama kami sulang-sulang pahopo. Itu yang dibilang leleng arong pinay mana hatop arong dia duna. At Amang Boro. Jadi sebenarnya pasaton namin ulos pasamot Amang Boro. Asa na gabe masamot gabe mon masamot toras. Tu sudah ka pinaparmo Amang Boro pasahatakang. Unang ibarang Amang Boro nila inulasi. Pasu-pasuilo. Alo. Jadi adoraduk ko mga tuku-tuku ni Lobo. Sa urmatua Amang Boro sudah udah sa pinaparmo pahat patuku-tuku pahop. Matututulang. Babara siya. Iya, boros pihir tendi. Iya, sehat-sehat panjang umur. Oke. Iya. Oke, mau lihat ya, Mak? Tulang, pasahap mamuse, ulus, hela, dohot pahoppu, sali pada di tulang. Baro. Ya biar di foto dulu. Anon tulang asa songon na aha lihat tuh kamu tutor kamu. Arung do musik. atur Jawa hina ka pahopu nami unang gawean no Iya, nate. mana tadi cucu kita, pahopunya di depan lah. Iya, ini. Jadi perjolo mas Ayo. Boro nami totola nami ate. Jadi hela nami baru. Duduk. Do Boro nami. Iya, di bawah aja nggak apa-apa. Iya. Lasro nami hela. Totong ko apedi ngotto namar hula-hulay. Imahami gultom. Apala di bagas atik yo mari pasato sulang-sulang pahopo. Lasro nami. Martangnya kami tutuhatta. Ang giap makajang umur ni hela do Boro ate. Nyawa ni pasata ni maulos na kajang. Na masing-masing mahami ulah-ulah kajang mo umur mo. Jala si Rab asa torop pinaparmo tu akatikinan. Pasahat. Wah, Baik ada kamu gua jo musik asa nang musik Oh, unang jo. joleh musik. Ilihat to sahali teh. Baik, musik. Musik. Unang papa kupuhi ta. Iya. Temponya agak kocak sedikit buat. Cik, cik, boom. Cep, cep, ber, he, cep, cep, cep. Iya. Tulu hali. Tulu hali baik kamu. Tulu hali bek kamu. Nah. Asa sokna. Tikor bek kamu tunglus munia sebagai ibarat kalahi. Tarik kejak tarik. Tikor. Unang bergulu-gulu. Iya. Nah. Dua hali, sehali naik. Nah. Terus so nasay mama baik kamu merdalan sirana. Oke, pasahat kamu, Mak. Oke, Mak. Pasahat. Baik boros spiriton di Iya. nantua. Kayak boros pirne. Ano pepe teh sabar jo. Nah. Joleh boros pirido baru. Ano jo. Nah. Oh. Nah, mulai tema dituhata. Kalau orang Batak kuda dikasih ulus, dikasih lagi mandar sama helanya. Maknanya ini kalau ada horja kerjaan di rumah Barus sama di rumah Kalimbumu Marga Gultom wajib dipakai ini. Biar nampak bahwa kamu kekailah kami, ya kan? Jadi biarpun begini warnanya mandar yang Simatom kasih, ya seorang baroham. Asa siti magopa ko lapar ona na boy bek kami sa Simatom. Tuhata manggui pasu-pasuna. Baik, gabi. Pasahap, Mak, ngadar ni helai. Musik. Nah. Yuk, dang dapat medar ni hela. Ya, pasahat tamu ulus ni pahopo. Ah, bae matana. Hojo mando inang tua, unang saya sisipo.
Oh lo. Baik kata Nay. Dan kamu hatan. Jadi, Pahopu nami, tengok dulu ke atas. Pahopu, disararo hame opungmu. Iya. Pasahatan Iya Opung. ulos paropa. Iya Opung. Pasal bagaimana mengopa panggabean mon. Mengopa tu parhorasan. Iya Opung. Semua kau Pahopu nami itu akatikin na nero. Iya Opung. Hatanina tuwa-tuwa ito sirono nami. Dakani are-are may tanggo may pinardaitong. Disulehan mo na Pahopu nami. Manupa matuata. Sito ka panay na ito. Matutupong. Sa masolu saha matubatean di pasatami ulas mga paropaho tu pahupuku. Ya, Saha may tu panggabean. Saha tu parorasan. Hajolo bain. Gabi horas. Sejolo. Iya. Salam opungnya, salam. Iya, lihat opungnya. Iya, Nini itu Nini. Iya, Nini sama Nono. Ya. Mau lihat Mak? Oke, kita terus sama tulang. Tulang. Ulos na tahatay na mate. Pitu. Torhamu mengatur soni sih. Naik. Oke, Pamarai Mak. Baik tu son ulos hata atop. Mana? Pamarai. Halo. Kamu ke batik tenda kamu. Tor pakaluhamu masude. Pitu kan. Mana kursinya Bapak ini? Halo. Kamu betul. Ya pitu. Tahan hela tuh. Tahan hela. Ya anak kangan. Parjolo lutong lain. Suron. Anak ni halahong hamarang gimana? Abang Jor. Anak ni sinak gimana? Anak sinak ihan lagi. Oh lo. Dia masuk. Kot di mana? Nah dia Pak Marai. Ya. Isok kamu. Tahan. Sot do. Isi do. Tahan hela. Melatih mak di Tuhata, melatih menang dita. Terima kasih sama Tuhan. Kita bisa bersyukur hari ini melaksanakan adat besar, membayar adat yang besar Marga Barus kepada Marga Gultom. Di sini lambang cinta kasih kami akan memberikan ulos sebagai tanda kasih dari Marga Gultom. Semoga seperti panjang rambut ulos ini, panjanglah umur Abang Boru, sehat walafiat, tiada halangan. Iya. Pasatemu. Terima kasih. Pak Sahat. Yang pola. Dan pola be. Ya. Salam. Baik. Lanjut Tahani Abang Boru. hela. Tahani hela. Hahani hela. Mana tadi? Baik, terotus Tahani hela. sosah. Hahani hela roso. Tahani hela. Nah dia sida. Anak ni sinak laki. Nggak boleh bertukar, bisa bertukar biar masuk. Nah, aneh ya. Lang doh. Keluar kanan. Down. Hanya. Mana hahani hela ini? Abangnya, abang. Sabar tulang, sabar tulang. Oke. Lagi maju. Mana? Bendahara, ada. Udahlah kalau nggak ada sih. Cepat. Dok kono batana. Sa sul satu botian pada time sekadang robon. Sa mai tatu panggawiat satu parhorasan. Ya, si Hutiapang. Siut siapang. Geser, Pang. Geser. Enda terangku berikan ulus man pandu. Enda tanda surat Ajun, perintah berikan man kita kesehatan. Jadi mulailah kita bahagia sebabna agenda silih engkau kadihkan bos rumah tangga anak. Bujur. Karena engkau kukuh iya bos rumah tangga anak. Itu. Suranta bos geluh tandena. Bujur. Kita pe agenda kalau sehat kerina terus mama pe Berjuah-juah kita gerina. juah kerina. Iya, horas. Ulusun. Iya. Sadar bikin ay. Naboruna bibina. Ya. Ya, saya kangen. Nah dia anggona buru naon amajo malebah saya rambut ate na buru. Bagai na buru. Ini ulos dari Kalimumu. Semoga panjang umur, sehat walafiat dan murah rezeki seperti ulos ini. Mangulosi na buru biar sehat-sehat ya.
Salam. Ah, baik salat naik. Salat naik. Iya. Salat Opung, naik. opung nak, opung. Isu naking on nama kan? On nama? Iya. Ulo semak. Gabi Baik horas. betulang. Ah, Gabi horas. gabi jala horas. Oke. Ah. Oke. Adang dope tulang. Jadi Sony mah diraja ni ang buru nami. Holo tulang holo. Tada ni holong ni roha nami. Jaka raja puburu nami. Asa sonari pasaton nama ulo solong. Asa son harani watua si titik masih opa kulang-kulang parauna. Tung Sony mina buai matua fahami sa raja ni hula-hula lumuna. Alai tu hatama manggui pas-pasuna. Matutu gabi horas. Parmusi nami. Musik. Alat pasal tahun dulu solong nama kami tubuh dulu helai son baik mah godang nak kira-kira gimana yang kira-kira Iya. Iya. lihat tuh kamu sehali lihat tuh sehali nang lihat tuh Molo na yung mga lihat to kamu sahali. lihat tuh sehali ah sono itu Ay lupa do kamu nata ada. orang pelupa Ah, mangit sana terus terus to Ninang, terus to. Hey. Iya. turungan tubuh namin na dito tahun pasal tayo merak mahita para si Dewi Jangan Tuhan punya perang kolok juga. Jangan dari sana jam kolok dari sana. Ya. Jangan mau. Jadi nama murah. Oke. Dusai pasat tamulos muna. Jalak kamu kamuruan nami. Iya. Terus dari sana. Iya. 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 Terus. Iya. Iya. Ulus tu berena. Itu tulang. Iya, tulang. Tinggal di satu. Aslinya itu. Ya, tarik. Oke, kamu lipat di situ. Tu hamuna hululala barkagultop. Las ramuna las namin. Ang giya mamar kita ito to puksihol labgadang umurmu. Doon ba to puksihol asa adur haduk kamen na to guto ko ni ormo. Adur hatiti to guto ko ni lobbo. Saksang nang sorma tu ama puksihol boru pato guto ko pa opo. Sama tu nomor nini, sama tu nomor lo. Wen matutu. Jadi itu Marga baru. kamu baru di rokot putar kami. Mulai hati mari tuani. Dile tuani tu kamu kapas-pasu. Kue kamu pas haton. Di sulak-sulak to putus sama tuan muna. Agia mama rite ite on lam taba di kamu karezeki. Di pas tuani ya saboy mu sampai muna lebih udeng ke sonon. Waduh nama sonon di rok ini batu tuan mu. Asa bitang naruh berismen lah tuan pun semua semua.
Anak petong rilisnya mu baru petok torop. Ngono nga tutu. Sa ditulin na sa tu botean. Sa ulotan ba sa tenor. Sa italeleng mga ulo, sa mga kabiyan, sa mga horan. Matutu. So di ba atas ya dongan huta dongan serikat. Gabi raja huta. Ya, musik. Tulot mami. Pama na parto sila kirang-kirang na ba? Oy. Ya. Ulos yang raja di Donga Sahuta, sia sudah mani. Mau lihat di raja di Donga Sahuta. Lebih horas, mau lihat di raja ini. Iya, dalam kamu pemburu nami. Iya. Dua tulang. Terus. Ala dihuton inak todo ima pungon ni gultum narong di Sidamanik. Ya, punguan gultum. Sarupa do tibal balik na maulo jalo hang sa kau parsusian pasaton nami do ulos yan punguan ni tuga gultum narong di Sidamanik. Isoni ma dihilak guruku tung soni peneng natarpan ni punguan ulos pala surahamu asa hatan ni matuima titik siopa kulang-kulang paro una sono pe ulos ya punguan ni gultum narong sa Sidamanik ale tuhan tama manggoi pasu-pasuna. Na pasak ma las maroni buruku do hilak kote. Betul. Ya, punguan gultum. Sian sudah manik. Pasatay ma. Roma Pak Eldi. Somma ita sude. Boru bere ibe bere. Somma ita. Akan nomor pariban. Udah, on nama ita. Songonima di Hamuna. Amang udah nami keluarga besar Raja Barus. Betul. Tamahi tamadok molate itu ada penyamatan nomor tua di Batak. Nase tong-tong mengiring-iring kita dalam mengaramoti kita, boy kita meratapak ditongani sopon songon sikap mitongani bagasmu. Dapat tong padohannya tua asa silamlam muruk-uruk silamlam nek toba diulat sadari odang ngurut sudah itu taganuk marlas nyawa. Itu pariban. Terlumobi ma yang gini ba pariban diba bapak si Kato, kami merasa bahagia. Boy di patu paho amang, mabenda dengan marhiteo tulaku masih matuam Raja Gultum. Di pita-pita nami tu amat tanah mertua di bata marhite di ulat tos saudari. Asa di dolo perbuluan, di torua pertenggalan, pinita di ulat ton, dapat mutong nani luan, jupang atong nani jalahan. Imang kasotang yang nami tuhamuna. Las marhongna ate songoni mati yang tebamu gabe ma musik beda mama Amin haleluya endehon 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 amin haleluya Endeho amin haleluya Sangapi Jehovah Debata amin haleluya Sito palangit ano onro di isina
ma Jehovah debatata amen haleluya para siro hado Jehovah